Hallo alle, waut. So wie zijn nu bij werk 25. 50 de ehemaun zijn en Moot toosprääkjen Oppgow voor de vrou. Mijn noemen als ungefähr. So deze werk is van Respakjt. Van Respakjt leren. Behandel dien ehemaun met Respakjt. Zielpunt voor deze werk. Respakjt is een van de jratste jeschenkj wat die dien oomkje jäwen kost. Wanneer du de aunerkjanunk wiests en du siene jedanken en entscheidungen wieet achten deist en deist sien aumt, zoals de leider in dien huis liaren, door en deist du opbouwen de Respakjt, dat dien eigen versterken en dat ermutigen om dat beste te zijn voor die en jene familie. Schriftstellen voor deze werk. Epheser 4 vers 33, aber de frues dat zij ehemaun de Ieaforcht jäwen. Epheser 4 vers 23 tot 24. Wiels de Maun is dat hoop van de vrou, groeit zo als Christus dat hoop is van de kerk, en hij is de rader van dem Körper. Aber groeit zo als de kerk Christus doen is, zo ook de vrou de ene ehemaun en alles. 1 Mose 3 vers 16. En de vrou zeer hij ook wat die veel meer weitergeven, wanneer du schwanger bist, en du wirst bij de geboorte grote weiter haben, doch wirst du ein Verlangen haben für dien ehemaun haben, en hij wordt over die regieren. Wanneer du dien oomkje dort wiesen des, woveel du aanmerken des, en du Respakjt hast over wat hij denkt, doormet des du siene betree meer vergeven, en hij is reid om de welt overnemen, ween hij weet hij haft die bezit aan. Dat is een beetje wanneer du de pflichten jafs dat te doen wat immer je bed wil. Dat is een teken dat du vertrouwen des. Respakjt kan niet existieren, wo du nicht dat eerste de vertrouwen is. En dat is de vollständige waarheid. Du des ook de aunerkjanunk geven, zoals een goede leider, die du vollständig voor zijn familie zorgen kan. Danach de Respakjt dat de opmuntering uitstellen beter te doen en more schwandere dingen te doen. Sogar wanneer hij zich al ganz doel voelt, diene kleine weer op te bouwen kunnen, wieet en jäwen de Moot ten verweg kunnen. Wesse wij dien ehemaun de Respakjt te wijzen. Eent, jaf diene ganze opmerkzaamheid, wanneer hij te die reden dat, loot alles toch wat du des en kijk en zijn ogen aan wanneer je ungeren onreden doen. Dat zijn de kleine dingen. 2. Vrouw wou zijn dacht gewast wir met een ernstliche nisje. Du was dat wiesen dat du wirklich interessiert bist in wat hij doen deed. En dat ganz wichtigste, over zijn gedanken en gevoelens en wat immer durch den dag passiert wir. Dit wordt die helpen beter te verstaan en wat hij durchgeht en du kost dat. 3. Vrouw wo hij zich voelen deed. Mannen kan Säajen zijn, die geloven dat wanneer ze ihre wirkliche Fühlungen wiesen würden, dat würde meinen, dat sie schwach wären. Laut dat weten dat hij die vertrauen kann, doordat du truhartig bist, nicht dat Säajen, wird sind billig, wies durch deine ernstliche Worten, dat du zijn Schutz steht bist en dat du läufst, en Respakten des, en don't seine Schwachheit. 4. Check wat Moot nu dien oomkje, en wees de luif in deze einfache overval met Meinungssprech. Viele Frühe sein, ich hab mijn einen Wachwoord mijn oomkje luif. Aber ein jeder fällt sich beter, wann sie ein gefrinteln sein und geläuften sind gesagt. Also sie nicht jitzig mit dort gefrintel und mit de tragende Wied. Laut de leider zijn. 1 Korinther 11 vers 3. Ik wil aber, dat je weten, dat Christus is das hoop van jeder man. De man aber is dat hoop van de vrou, God aber is Christus zijn hoop. 1 Timotheus 2 vers 13. Wils Adam is eerst gemerkt, dan Eva. 6. Du dale opmunteren. Wanneer du dien oomkje respecten des, dat wies dat du veel wieet achten des en alles wat hij deed, aber wanneer du dat ook entrachtig zijn des,
dort halb Bruder te sein. 7. Du gut behandeln. Du as nur schlechtret, als wann einer hiert, wo eine Früh von oomkje Spuß merkt. Wann dort Doel rieten det, door an as keine Leuf. Leuf in Respakjt te wiesen, dan sollst du abheben en don't als du thuis allein bist oder mit Freunden. Immer Goudet von vertalen. 8. Nicht grunzen. Keiner gleich nur ein gegrunzte Harchen, besonders nicht den Oomkje, der du gerutzten Hus gekommen ist von einem langen Tag auf der Arbeit. Wiels de Maun, der Respakjt und merkt dort besonders vor nicht von die oder von wem oder wegen kleine Sachen, wo du nicht so uitgefallen sind, dass du die dort gewünscht hast. Wann du grunzen des, du met des du siene Moot verdrehen, en diene Moot ook, lieber als wegen allerhand grunsten, ander diene an sich, en sie dankbar für all die gute Dinge, wat dag passiert sind, dit wat je behelpen een mootje en een betere instelling te gaan. 9. Stu dort toe, wann du aardig bist. Wo dien oomkje de Respakjt te geven, wann je niet oneinig geworden sind en du dort bloß nicht vergeten kannst. Danach, du weißt, dass es allmals deine Schuld wir, dann frau te gouden hol. Laat nicht deine Hochmut de Gemeinschaft mit verdorben. Dort deed mir leid, dort kann ne anderes merken. En durch dort wordt hij de Respakjt feilen, wat du für hast. Dit wies dort du aunerkjanunk soos de kop in je huis en dort du de Leib hast, dort du siene Gefühlungen über deine Hochmut stellen des. 10. Merk tijd für je bed. Dien ehemaun kämp voor deine Kinder. Dort kann eine grote Probe sein, wann je Kinder habt, aber dort ist wichtig, dien oomkje te respekten, musst du auch sicher merken, dass je doch Zeit nehmen einen für den anderen. Ein Tag taub, wat je bed taub in de Park gehen, wat immer dort mag sein, dort ist wichtig, wann diene auch beständig bleiben soll. 11. Trag die ein Kleid an, wohnt sehr gleich. Männer en vrouwen ook gleiche nu smaken te kijken. Mag het Landschaft sein, gefarbene Bilder oder ein schmackes Gesicht, dort kannst den Mann abregen mit ein bisschen Make-up anmerken oder ein schmackes Kleid, die antragen. Ein Tag, wo die taub sind, die Dinge, die für den Oomkje des dürfen nicht viel kosten oder viel Zeit brauchen. Dort kann so einfach sein als eine verbedachte Ideal als dit, een schmakke Kleid aantragen. 12. Bedank die aan dood met een ernstlichen Thema en een hart vol Mitleid en Verständnis. 13. Siene Idealen unterstützen. En wann dort nicht so uitvallen det, dort ist ein Daut. Dort ist eine Lehre, wovon einer lernen kann. Dort wir nicht vernünftig. Ein sehr golden Weg, den Oomkje de Respakjt te wiesen, ist, dass du seine Idealen unterstützen des. Mag es im Geschäftshandel sein oder in persönlichen Sachen, sogar, dass dort mit dir mitteilen kann, dort sollst du viel im Wert rechnen sollen, weils de Respakjt läuft daran, dass du unterstützen und helfen des, dass seine Idealen vor dich in Verweg kommen kann. 14. Neem an, zoals hij is. Keiner ist vollkommen. Wir haben alle Fehler und wir haben alle Dinge, woran wir eine Gabe haben. Aber wenn du annehmen wirst, zoals hij ist, und nicht proben zu ändern, doorheen wiest du de Leib in Respakjt. Hij proeft zijn beste te doen. En wenn du opmuntern des und de Unterstützung gibst, dort wird noch viel doller ermutigen. En hij wordt in alles wat hij deed beter worden. 15. Jaft de aunerkjanunk zoals de vader. Doe niet dien ehemaun zijn entscheidungen voor de Kinder en de vrouw stellen. 16. So an seinen zoals du wirst gleichen. Leib zoals den Mann du gleichst. Wenn du dit wirst tun, dann wirst du dein Ziel bald an seine Gaven zetten, lieber als ab seine Fehler.
17. Zie door voor arm, wanneer hij doel is oder wanneer hij handvollen deed. Doe arm opmunteren, waarde op te stonden en vrees te proeven. Deze respect geeft de beruhing dat hoog geacht wordt, dat hij geloofd is, voor je zorgt en dat hij een zeer goede arbeid deed. Als dat niet schijn, de dollar du de leven respect geven des, de beter wordt hij en zoveel meer moot in jene eigen stond. Praktische opgave. Wel die 2 oder 3 weken wo die van jou dien oomkje respect wiesen kost. Dat mag irgendwas zo einfach zijn als dien je ganze opmerksamheid te geven wanneer hij reden deed oder schreef een briefje te bedanken voor zijn leiderschap. Einige gleichen deze briefjes en irgend zo'n dingen en andere niet zo zeer. Du was weten wat dien Maun gleich. En vielleicht gleicht hij dat, wanneer du dat bloos geruht zou, dat Säajen des. Werkbuch uitschnitt, journal, Zeitungen schrijven, wat duidst du deze werk dien oomkje de respect te wiesen? Wofür hield hij zich door aan? Wo duid deze proef aan dien hart werken en aan dien uitzicht? Noten on respect. Schrijf de momenten op waaraan dien ehemaun dat meeste dien respect hoog schatzen duid. Verschrift bericht voor deze werk. Ik duid mij welke wij uitwählen, wo ik deze werk mijn oomkje de respect wiesen kan. Ik duid mij over mijn weer en mijn werken bezinnen en wo dat een onderscheid merken duid. Ik heb mij handgegeven de respect de grond te merken in mijn ogen. Veel dank zijn en Gottes zegen, tot nächste Mal.